Kernali atama. Kernali atama. Le mapalakanna. Putanto tano na atama. 1 2 3 le atama. Agutlo le re. Kubai. Skelang sugudi le atama. Le bagay. Misepe. Le atama. 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Yatama Kuba Yatama Aguto lere Yatama 1 Yatama 1 2 3 Yatama 1 2 3 Yatama Aguto lere Alitun sugudis Yatama kapaltama Yatama Yatama kapaltama Aguto lere Yatama Soa Misepe 1 2 3 1 2 3 Aguto lere Yatama Lele bagay Kubai 1 2 Yatama 1 2 3 1 2 3 Kiboma Hose Didi Buho Pakutura Roela Halibita Kerera
Aba bohloko. Ha o fihla mosebetsing. A tlala ka ekare a tletse ka dieteng le sa fasa teki. Ha o sa fasa teki. Jwale ke di rwala di jwalo ha ke sa di fasa. Le tseka toriana. Ntsanto tsa lona yana. Ntsang, tsela ntsubudisa. Wa di metsa. Wa o yetsa tsheka tsidi. Ba mo rata. Ko bana ba mo rata. Ba mo rata. Customer ga ya mo rata. Jwale o yentse. Ke kentse dithupa tsa ka mo. O kentse dithupa tsa. O mangwe. Ke mosebetsi mo le na tlasma. Tlasma. Ntsang. Putlaka. Hege madi. Maria Konyana Maria Konyana protocol ya lona kana bontate ba protocol bitswang kana ntho ya lona bitswa protocol ya moruti ya gore motho a tloe kwana ba feta tla o moruti ke se go mo kitsemelang ka sethunya saka le hlotse lo nahana motho a feta tswetsena ho jana mmurile protocol motho a tletswe ba tlo fihla mo mono tlile jwang ke se go mo kitsamaka sethunya bana be se le bone le bone mathataka le none sa tlo ke sa kile theke mo le bone ba tsarona re tle ke hloka protocol ya sethunya hai ba go o bone motho a tla straight ho nna tse ntate motho a tla tise fela tse a bo ntate ba di suit ba mo shebile bile ba tsa ba jaifa ba ai dula fatshe bile ke sula faletse ntsabana kota
qetile ntsha maotong a tshedi ke qetile jwale wa e thibela batho ba se ka ba ya businesseng yae o kgona ho bua le batho ba hantle ene batho ba mo rata so o ne o thibela batho ba se ka ba ya businesseng yae ee o entseng o tshetse meriana ke setse o enka ka meriana meriana ke ikisitsa yona phutha wena nako o tshabe nna phutha The Lord is my shepherd. All the time. The Lord is my shepherd. All the time, all the The Lord time, is my shepherd. all the time, all the time, Is my shepherd. all the time, all the time, Is my shepherd. all the time, all the time, Is my shepherd. all the time, all the time, Is my shepherd. all the time, all the time, Is my shepherd. all the time, all the time. Is my shepherd. All the time, 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 Is my shepherd. all the time, all the time, Is my shepherd. all the time, all the time. Is my shepherd. All the time, all the time, Is my shepherd. all the time, all the time, Is my shepherd. all the time, 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 All the time. all the time, all the time. All the time, 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 Is my all shepherd. the time, all the time, Is my shepherd. all the time, all the time, Is my shepherd. all the time, all the time, All the time. all the time, all the time. All the time. All the All the time. time, all the time, All the time. all the time, all the time, All the time. all the time, all the time, All the time. all the time, all the All the time, 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 all the time. Ke iqekisetsa ke batla tiki le tla jefa mahala le tla jefa mahala ke re ke nye tswaka 100 mona ke di binetse tse yo a ile gopo hle le jefa mahala bona no ka tsona ntse di re fela ke a magosa pulang tla go ba swipe thank you mana rona thank you khotsosa lona ndranda alena bana mara ba le betha alena la tene le sela mphaka mo so ke le bona le mona ke ndranda o tlo bo ke le bona motho tinki star ke le ba bona ke le bona mehlolo etsa mo swipe o etsa hantle
Hai. E leng teng. Mpe tjhelete ya ausi. Wena. Ke bosome ngwanaso. Ke yang he bana beso. Thank you ngwanaka. God bless. Mpe tjhelete batho. Le ke la tlo fa mahala maka. Moshisha. A sa le lesotha dinoka mona mahala mo. Okay. Ba ke nne ke rapella batho. Le qetile molokolo. Ke qetile. Wa tsamaya. Tswa 1 2 3 4. Tsedi. O mone. Ona man pila. E ya ntate moruti tlase ma. Tsa mo sebetsa. Tswa. Ke la ntshukudisa 1. Le tsamaya. A iska la ntshukudisa. Le tsamaya. Le bakae. Letswele. Mesebetsi. Modimo ka ke rapela mape bana. Ke molokolla ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. 1 2 3 4. Modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu. Phumane. Song here. Le tsamaya. Le tsamaya. Jesus name. Ka speak. Le phuma kwe. 1 Jesus name. Tswa. Le tsamaya. Modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu Kristo. 1 2. Modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu. Jesus name. God bless you. Yo. Isebe. Sorry. Liatama, kapal sama. Liatama iluya. Liatama. Jesus name. Isebe. Liatama. Aku tu lere. Liatama kapal sama. Liatama. Isebe. Liatama na. Liatama kapal sama huya. Liam logo. Aku tu lere. Liatama. Lima kali. Lima kali. Misempe leka. Misempe. Soan lona. Liatama. Liatama kapal sama. Don't sing it. Sana. Liatama kapal sama. Liatama. Liatama. Misempe. Misempe. Liatama. 1 2 3. Le look will to someone in the Lugulus. Miss a bit. Lugulus. Lugulus will feel by a good day. Hallelujah. 1 2 3. Jesus.
Moisepe. Bonina. Modimo ke mo rapella ka lebitso la Jesu ke cancela everything e ba le ba etsang di ba yentse ka lebitso la Jesu amen lokolle lona fa mosadi yona dintho tsa hae mo fe 1 2 le tsamaile le tsamaile 1 le tsamaile 1 2 ha o le batjha ba ka o ntse ba fa di-toilet paper ba tla iphumula ma ba tlohela ba itlwela ka metsi a Moisepe 1 2 tswang Moisepe Naledi e banna Modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu le tsamaile ne thabetse o bona le tsamaya 1 2 le tsamaile go hema hore ka ra le jing ka ra le batjha nna monna moholo a ke hemetse mare etsa ntho e le nngwe kaofela le tsamaile a kutlwe le re le bakae le 5 Moisepe le tsamaya e ya eng le tsamaya le bakae ho yena o mo phuthanto tsa tsamaya mothong wa Naledi le tsamaya 1 2 3 4 5 6 7 ke ba rapela Vandagane ke etsa sprintlini skela re ke suketse di makeup tsa lona a ke re le tshase di makeup tse tsholohang di a qhitsa love you baby le bona di makeup tse re di sa ka meogo ya tsamaya a kutlwe le re le tsamaya Re tsamaile bana. le tsamaya le ntse di seqitho sa hae sense kolma ka sefahleho sa hae le bakae leoto le bohloko e ya pele le bakae o ntshitse ba tsamaya go ba One, 2, 3, 4, 5, 6. So go bone ntho e dutse mo. Ntse bolela. So go ba. Le motletse. Okay, akore okay. Oh, ka ba tswetseng ka mo. Ke la ta bana. Bontate bona ba tla bana ba bona re tla banka ka. Le tlo tsamaya. Le tsamaya ka baltsama. Le bakae? Le bakae? Le bakae? Re bagata. Molokolle. Aya go bolokolle. Ha ba Wena e yang pele mang?
Dumelang. Tloho. Tloho. Hodimo ka ke mo rapela. E tsamaile. Le molokolotse. Kuba. Tloho. Tloho, wena lo dula fatshe tlokwana. Hey, le tsebile hore ke hota church mo. Sela tlo re ke. Le a tsamaya. Le a tsamaya ka ba tsamaya. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya ka ba. Le a tsamaya. Ke la ntlo la hana. Le a tsamaya. Le molokolotse. Le molokolotse. Le molokolotse na. 1 2. Ke tla le pheta nna. I can let somebody keep hotter front church of Victorious. Thank you, Jesus. I go to Calibomrana, so. So, I'm looking like that. I'm looking at it. Let's make it. Let's do it. Jesus' name. One, 2, 3. Literally 1, 2, 3. Also, the people are church. Oui, ma fille. Tu vas voir du lapin la mouchisse. Clone gamo. Clone mon. Bon date de clone. Qui te l'a dit 12. Follow me. One, 2. Let's me. Let's me then. Can you be so nice? Let's me. 1, 2, 3. And I so go pinya tani jo tan so di kaitan taka kitchen. 1, 2. Yeah, tama. Little yeah. Asalam so good is let's me. 1, let's me. 2. I'm looking. 1, 2, 3, 4. One, 2, 3, 4. Nana butata. Mele. Nka mo senye mo. Ema manke. Ke thabetse o bona. Modimo ka ke mo rapella ka bitso la Jesu Kristo Nazareth. 1, 2, 3. One, 2, 3. Itinwa ke ntwe na mehla ena
ntse ba mpotsa ke tswa ka le stress ba tla hoseng ba fihla ba rona ka bo 1 ke tla be ke ya operation ba re ka wa no tla boya operation ka 1 ke ha ke bona ba fihla ba nka motho a robetse nexo ya ka ile ha o etsa etse tate moruti ka la bobedi la anrapella ka metsi a na leng odi e khubedi ke ba fihla ba motloela banka ya nexo pela ha nexo ya ka ene o kena ka la boraro maitsibua nna ke kene ka la bobedi ke a manifesta speedily ba lo ba bua ho ya speedily ma hai lo lenga le mlokolotsi ntsanthong le ngwe ya lo ntsenga speed ntang andina do esandleni hendi izaka kanye nkosi bathi ba fela re anti Jesu hona fela se ba so kang bampa tšhelete tla ba le thata hai e tla ba le hlotse ka mora mino thoko kotsi tše ai khona tso thank you baswa ka ma ka nnete ne ke maketse re be batho modimo hey girlfriend o sharp ngwana rona thank you Miss Katabo thank you my favor are you good thank you Miss Katabo I ne ke potsa re e be le gopa ka ka le qetile ntse ke le ya tsama 1 2 3 ona le bothata mpeng mona senye ke nako kae ke 2 weeks no 2 weeks o ka mosadi wa
ko deliver kae nka le tsole beng ntho senye o ska wa tshaba ka ba ntho bothata bo exoso mona we listen, we don't judge. Mo we listen, we don't judge. And bothata bo le exoso I suppose jwale no tseba ho sa bue bothata bo exoso jwale bothata a sa lena jwale komello e tla kena komello e tla kena bala maso le mientseng ka pele le mientseng ke buang ka speed le mientseng le mo fatse ka Faste ropo tsa go bedu tabe. buela o di Faste ropo tsa go bedu tabe. le fatse di ropo tse go bedu tabe tse kae Mo fasitse monana senye di dipio. le mo fatse ka ropo e go bedu di gaole gaolang wa le mo fatse Ha so bona go ta bohlale. Ke ba mamela mehle. o ba mamela mehle o le o kae Hele ka hodima ntlo. Ba bua ha ntse ba bua ba tla kerekeng. o le ka hodima ntlo Dintho tsa bona di lokolowe. Ke dino o iphethola nga o di ka hodima ntlo ya bona leba. Ke ditlamolo. ntse le sebedisa product batho ba Victorious Faith Ministry under leadership of Dr. November lona ke sa le tshepa lona ntse le sebedisa product la e sebedisa botsa enwa o na lo re eng tlo out in smart man out in smart so tara tsene dintle e wena mpha tšhelete mpe tlo go bona tšhelete mo ntlate wena ga ke nyana o ne lo reng ka letswai o ha ne ke gobetse ke la loga na le motho a nkang letswai a bang hasa ka lona ka mokokotlong ke furaletse ha ke tsoa ke na le dipeisi tse ngata mokokotlong hana mo ba mo shapileng ka letswai teng ke a tsoana le dipeisi betse ke morapella itse ke morapella next door ya hae ke bua hore le mmele ona ba itse ba o nkile ba o tshiketse next door a le mona ene ntse le kwana Japan a ne ntse le kwa Hong Kong e ke le zama mo a tsa ke le zama mphemetso so ka ke ntse go thusa ntse di tlo khutla tla bo tla ra hore bo re kefe fa ke bapale nna ke ba mo shapile ka le ka street ba mo shapile ka ntho ka letswai and then be ke mo rapella then abaloka ba mo shapa ka letswai it's very important ma ba mona ba mo kentse street hape ka mahlo bana ba mo fofatsa ba jwetsa no so sa bone hantle nenne shapa ya maiki ya ne se ke sa bone hantle mahlong mona na ho le lerotho ke tswile dipeisi mona tlasa mahlo ke tupile ha kganna o tsamaya ho plankenyana a tsamaya ka koloi ya hae na bua net na le tshwantse be le ampepa o bua net ko le mpatlele dithawele le tshintshane ka nna tsatsi le ke pepuwe ke mang be ke tlang o sane ke pepuwe ke mang bonta me matsotso sfapane tshwantse le ampepa ke bua nnete e wenda tumdima a ntshebedisang ka teng o le lokola bona batho ba demon possessed ka fela ba eme demon possessed
ba ke tlo ba lokolla yeno moradi wa ke a kapua ke lesenki ke lesho a wela kotopong o swaka motho o tenne hantle o swaka ba fela re ipotsa wa hana kae ne le itse wena le pula le ya magweng ha ke so bone le tla le leiwa le le burunya re tlatla ka testimony le tla ka testimony ya maburu ntate re tlatla ka testimony eno ngwana e ke a fihla a wela a ya taxi ne ntate o na tswa kerekeng a ya sekolo hal a betseya a taboa monoto ka sehloho a sa lemme wa teng o mona hore o llela ho tswela ho ya ha moshashi jwale o shotela fela ho ya ha moshashi kapa a moli tsela na se tla ka teng ka mo jwetsa ka re baloi ba ka moraga be ke mo rapella ka nnete ke ba hore ba bona ba batla frustrate ammae ke yona ka nnete modimo mo thusitse le qetile le lokolotse ntho o dula o di mantlo a bona o iphetola nonyana le nna nonyana ka di mantlo kapa ke lephoi ke lephoi ntate moruti ene ha re setse letswai o ka fitla setsokotsane se tla se utlwa ke setsokotsane se lahlela letswai le lefatshe or 1 2 3 pula e ba teng tswai le a tsamaya ile bile lona ba ntse ntho le tlosa letswai leo go bane le tlosa ga batlana le bona ha le teng ha re kgone ho kena letsa ha le teng ha re kgone ho kena le ba ga e kgetlole ke mo le go lanta tena le mosadi wa ke tlo sotha le leme hape go sothe le leme go ntshwara le ke ba le go lanta tsa bona tšhelete tsa bona di kae tšhelete tsa bona ne ke tshwere di ya bona ya offer o tlameha ya offeng no jena bana ba tlameha ya offeng jwa kgweding ena ke je lokolo wena o tla ntlo ya o tla bua o luile wena o luile ya ntse mo tsena ke luile jela morwa o tla luile Sapa o ka tse neng salono ai le hlomola le pelo tla motho a shaba dihloho enona le batho ba luang lekeisheneng mo ke mang ya luang o llela jwang ke le o maka wa lla ke na le bothata di ba mahlo tshepang mahlo di useng since ebile bosu ha ke robale so go seng ha se botsa mabuji ke mo jetsela ke tla ke rekeng kukwa ke se mahlo a jalo wa a tswa dikele ya go botsa ka saloon le voice ke le mar voice ya tutumela ke le wizo tsere ke lhlaba o tsere ke lhlaba edit le o tsere ne lona la ntina ka tshepo le mo sotla wa tsena ha ka so qala mo mo bona matla le matla le bitleng le batla mmona a shwele re batla mmona a shwele kwa tsa re mense re mo tsetsa metsi ditsela le mense re mo tsetsa metsi a swagetse le mo tsetsa metsi a swiriji le mo tsetsa metsi a swiriji a utswaka le mo tsetsa metsi a swiriji
a ditshila gore go etsale Ga batho ga ba kwala. Ga ba kwala lentswe. Ga ba kwala boys. Ga ba kwala. Ga ba bobetse. Ga ba pula. Ashe. A le mo ka tlou. Wena. O e tlohele ntho o etsa. Ga ke re bua hantle. Tshwantseng ke re bua hantle. ee ke mametse a re bua Re fetsa ba. Ga ka bofuma. Ga kopa. Ga fetsa ba. le stene sa tsang Nitomlokon. Putam to talo. Aki bapal. Tinsen ka switch. Tinsen meti ona diti. Kabelinyana. Meti ana kwa rapella. Wena ha ke ka message o tla ka bona ha ke tla ka bona. Mlokole. Motho ka ke rapella metsi ana. La ska batla mona sentse re tseo. O moleko. Tswa o sa ba re matla bona. Mare re tswile ya re sa mogona no. Ha re fitla beteng ya hayo wena o nkile o mo bele mona. Wena o itsa go kgona le tsabo o kgona. Etsang detena mo Coltonstein o mo fetcheta. Kante o nona na Kapelinyana. hantsa. O nona na hantsa go ntsa ga ke ngwana wa tseo. Ha o tlo utlwa ke ka o jwetsa dedi ka o jwetsa wa tseba ha buile fela ke motlwetse. One, nna ke mo jesa metsi a kereke a ntshe a lona. Ntsha. Toilet paper. Ligote. Bye-bye. 1, 2, 3, 4, 5. Hamsa. Ligote. Kitsele. Le entse date ya tšhelete ya eng? Date ya offer na tlama fumana offer. Buela hodimo. Na tlamile fumana offer no jena ka August. Ona tshwantse thotse offer ka August. Ya road accident. So le ikwetse. Re kwetse re lokolo re la lokolo ka di 19. Ane ke phonetse lawyer I'm sure ne le ka May. So a ba re offer e ka August ka di 19. So then be ke sa follow up ntse ke sa follow up then last time ne ke tla mo phone ka are ha tsebe na o etsalang but o bona ho so sna movement e lo go teng but ena o tseba offer ele this month so until till no how so will next Baloi bana. Are tsamolukisa dipampiri tse ka pelenyana. Baloi ka pelenyana. Lukisa. Lokola ntse tsa. Lokole. Ga go sitse date ha ya offer ke. Lokole. O tlo founelwa Manta. A bo jwetsa ka di 19 ya ye o fe. Ke ka thona. Nka le bala lona ka di mantla. Puta ntse tsa mona jarting ya bona. Puta. Le botolo ya. Agency. O setse le botlo ka. KT. Entse. Entse. Le bitla la ne ke lena. Ke ne ke le tshikile mona. O no tshikile le bitla. Inela in le bitla le. Bitla le one le bona ba tlo tsamaya mo jarting e. Inele bana ba tlo shwa. Tswa tsama. O peti. 1, 2, 3, 4. O bona ba tsoga. Ale mo. Mphepeko. O le gold ntate. O fe monna. Motho mo ka ke a le bo molokolo ka le bitso la Jesu Kristo.
Oh, God bless you. Ama mfala mo. Ba loyi, ske la ntsogudisa. Ke batla ka pelenyana le loko le batho ba. Moloi e mong le e mong. Ntshebe. Lona ba le ba ka ra batho ba. Ke tla le sotla ka sehloho. Le batla mosadi wa ntho. Le batla mosadi wa ntho. Wa motho. Come on, ka netlo. Le batla mosadi. Le batla ngoya. A go tlele mo. Re bantlele ke po. Eh? Re bantlele. A go tlele. Re batla ntho tse ngata. Le batla ntho tse ngata. Mpoleleng tse tharo. A ke wa bona ke ba. Ya bobedi. Ba ho. O itse o sokola o thola promotion. So that o re ya pele ke eng? Ba. Ya bobedi ba hola. Ba Ba hola. ba hola. Ba hola. Ba hola. Ba hola jwang? Mosadi. Buela modimo nna ke tlo Ba teng. mona le mosadi. E ba monna le mosadi. Okay. Ya bobedi. Ka mo batla back. Man. Le misa kae? Re di ex. Le di Ka ex. batla tshwana le yena ha re kgone. Le di ex. Le di ex tsa moshemane wa ka o. Le ba kae? Le bangata. Ex mara se le tsona. Le bangata. Okay. Ba lokolle. O se jwale tlo le sotha le leng. Le ntse diqetho tse di kentseng ho bona. Ka pelenyana. Re tlo di lokola magasi. Eh? E seng dipono. Le ikwetse. Le mplola hampe. Ba lokolle. Dintshe. Mtlole. Dintshe. Ba lokolle. Ka pelenyana. Ka pelenyana. Kota. Ya sama. Le butsi. Le lokoletse ntho tsa bona. 1 2 3 4 kuba. Emma. Pamisa. Ba lo ba kgona go bona di ha batho ba kwetse for di promotion tongwana. Ba mabedi. Tongwana. Le ba kae? Le babedi. Le bana ka pele basadi. Le bomme ba babedi. Checka mota. Wa ya so thele di promotion wa ya koloi a sa kgone ho reka koloi. Ba mo jela setsa batho ba bangata. O mo potapoti. Ba ditse. Ba ditse. Wetsa? Bitse tse ba motlamme. Le ba kae? Lokolang ntho tsa mota. Lokolang! Mo fem promotion ya. Mo fem koloi tsa. Mo fem koloi. Mo fem koloi. Koloi ndat matso. Wena, ska tshwara mosadi wa motho thekeng wena o tshwara letsong fela. Le tsama. 1 2 3 kuba. Jesus name. O profeta o ipatletse lona ke re ntse le tsaba mo. Ntshebe o bona batho ba kae? Batho ba ngata. O bone mota ba etsa ngoya. Ba Ba surrounding. ha ba batla be le promotion. Ba etsa Koloi promotion le koloi. batho ba mabedi fe. Ke a leba morena Jesu ka mahlomo. Okay. Are molokolle le ba kae? Le ba kae? Le ba kae? Le bararo.
molokole ka pelenyana nkang dintho tsa lona se ke la ntshenyetsa nako ka speed tswang 1 2 3 4 5 amsonso bone batho ba kae ba bararo le a tsamaya le ba kae motho ke batho story se re ngata le ba kae tshwanetse a o tshware maoto November tshwanetse o tshware maoto ha a sa lokolwa ke rona o lokolwa ke Modimo o tshwanetse fela le ba kae November le ba kae ha re ba moloya man tswa 1 2 3 4 5 le tsamaya Jesus name ka morao le a tsamaya le tsela ba kae Babedi. le batlang ho yena Re tlo mo challenge fela. tlo mo challenge. Ya re ya ho yena. Re thijwa ke kganya mona gate. le thibela ke kganya gate Le monyako re thijwa ke kganya. Re dula ntse re fetana fela straight. E mo ya hodimo we. le basadi ka pare bana Di basadi ba. Re basadi ba. basadi monna na bile wa nkuwa jwale le ona tswa ngwe 1 2 3 4 molokole business ya hae kuba o bona batho ba kae Bo me ba bi. bomme ba babedi le a tsamaya le tlo tsamaya a se ka la ntshokodisa a ke batlo tenela le a tsamaya le ba kae kuba Jesus name o bona batho ba kae Pamsamanso, God bless you. Le a tsamaya le ba kae o ne le monosi le batlang gape o yena Hati kan get man. ntsha seqitho se le se kentseng o yena ka speed ntshang Alice. le lokola ntho tsa le a tsamaya 1 2 3 4 kuba o bona batho ba kae 1 le tse lokola ntho tsa ene le lokolosi a ke utlwe le reng le tse le ba kae le babedi le batlang gape o yena le kwetseng NSFAS ya hae okay ke ngwana kae le utlwe le mametse le kwala NSFAS ya hae wa e lekwa letsa uthi o le mo file sekolo le mo file le learners jwale le oho tlo loko na lokole le tlo lokola ke a ke bapala mo lokole ka speed lokole ka speed lokole kata ipeti utlo thola kubai 1 2 3 o bona batho ba kae ntshebe wa ba tseba ke eng ya hao o mona sa ke tseng khona se se motho NSFAS tlongwa le ba kae a ke bapala le ba kae 5 le batlang ho ya wa le tena ntse up and down le mekentse le mo botsetse ke le tshwara le leng ha go ba go tshwarela ga botse baloi ga botse dinto tsa hae ga botse dinto tsa hae ga botse dinto tsa hae le botse le ntshantle bona ga go ba tshwarela ga go ba go tshwarela ke le tshwarela ntsa e fele pele a le batla ke le tshwarela tsa e fang pele o hlokaetse jaifa ntse o shwele yes Modimo nana badimo ba lona ra ba jaifisa ke reke mo
Nana, o ntse mo bitsa kwana a di motlogong November o mo jaifisa mo. Bulamlo. Ke papa ke mphutha wa ke. Phutha ntse tsona. Ka pelenyana. Lokole. Le private nya ntshang. Satan tsa balwe. Ka pelenyana. Tlongwa. Mi point tlongwa. Shaba mosadi ona ba mo kentse maoto le letso. Ke dinalete. Ba o kgathatsa ka dinalete o sa. Molokole. Ntshang. Tse kae? A tlohelo tsamaya kae? A tlohelo tsamaya hao. Ska kena mona. Molokole. Jehovah is your name. Hey, Jehovah, is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Hey, Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. Hey, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Kibota is so hot. I so Katanga Pile. I so holopachi. Katanga Pile. Natama. 1, 2, 3. Kubai. Bonina. Oli ready. Guys, kupa kwa la kireke. Nito elefin. Tamu sasa mautu ahau. O sefela mo fila mo ba sasa. Okay. Lipatin liatama. In. Unsai. Unsan. Nsinyata makare. Dinotol. Libile dinotol. Libile dinotol. Libile. Dinotol. Unsan. Kaspit. Libagai. Libarau. Unsan. Notolan chelta tomato. Notolan kaspit. Notolan kaspit. Notolan chelta tomato. Ntang. Dinotole. Lipatin. Let's have one kule. Uno tamme. Lokulla. Lokulla. Lokulla ntote di tamme. Kadile. Datama. Sama. 1, 2, 3. Kuba. Amen. Namanyo. Ubono choke. Awara. Datama. Sekarang sini sana. Kulit sama. 1, 2. Lebagai. Lebangat. Lokule. 1, 2, 3. Bye bye. Kamu sama so. God bless you. Lihat sama. 1, 2, 3, 4.
le molokolosi ne le ba kae ne le ba kae tswang he khubae le a tsamaya ka paltsama le tsamaya khubae 1 2 3 4 ne le ba kae tswang khubae o bona o tswa kae mama o be le a tsamaya na le le ba kae 4 khubae 1 2 3 ausi ema ka motho tla imela bana ba bang thebela ka tibela hai thola ntho wena ntshebe o bona o thoka ka 4 skala ntsukudisa niqobile beni bangapi Bayi-2. phumana 1 2 3 o bona o thoka bayi-2 ke eng ya hao o itlwele le a tsamaya a skala ntsenyetsa nako nna le tlo tsamaya hle le tsamaile 1 a go utlwele re a go utlo bula mlomo lona le a tsamaya ne le bakae le bararo phuthanto tsona le tsamaya qetang 1 2 3 ntshebe ngwanaka ntshebe ausi bebinyana o bona o thoka ausi o bona o thoka baba o bona o thoka o ntsenyetsa nako 3 wa ba tseba o ba bone ka mahlo le a tsamaya 1 2 3 so le a tsamaya ka pa tsamaya skala ntsukudisa le a tsamaya ka pa tsamaya eng le bakae 1 2 3 4 bye bye amen o bona o thoka le ntloela hampe le bakae okay le a tsamaya khubae 1 2 3 le motshwere Steve Bona sa ntshwarang ke tleng. Oh. Sure. le bakae O rapella batho hle. le batle ka rapella batho Why? le bakae tswa 1 le bakae tswa bye bye 1 2 3 4 bye bye o bona o thoka ntshebe bona o thoka le ntloela mpe le a tsamaya 1 2 3 4 khubae le tsamailane 5 6 7 bye bye phamisa matso ka speed le a tsamaya le bakae tswang molokole 1 2 3 amen bizetseng bo mistress ba Sunday school ntshebe o bona o thoka ka boraro phamisa matso le a tsamaya le bakae so ga mmorisetsa baloi 1 2 3 4 khubae o bona o thoka Ba bangata. ke bokgoni o batla ngwane so tsamaya phuthanto tsa 1 2 3 a thaba rona ba senang bonkgono a nnete rena mathata le a tsamaya le bakae tswang 1 2 3 khubae bye bye le molokolosi amen ntshebe o bona o thoka
le tsamaye 1 2 3 lona nka le Mna sa qetela difateng le restatement ya hae o tlo e fumana ka re speed re kopa re molate ka difateng speed mo lateng le difateng metsi mo lateng ya tsama le tsamaye le 5 mo lokole 1 2 3 bye bye amen le mo lokolotse bye bye Mtshebe o bona o thoka ba 5 wa ba tseba tsela ntshubudisa ke tla la hata ka seta se molokole a ke batla go utlwa next molokole molokole o tlo mo kenya HIV le tlo mo kenya jwang HIV o no sontso qadile o no batla mo kenya AIDS o inyae matai molati ka pele molokole a ke bapale wena a ke bapale ka pele nyana a ke ka o thola hape a ke bapale le baloina a ska lo nketsa manganga Mistress, come here. Don't go. Yeah, come on. 1, 2, 3, 4. Bye-bye. Let's make agree. 1, 2, 3. Let's make. I tell them to do this alone. Let's make. 1, 2. Let's make. A good way. Bye-bye. Totil. Ala tun santo. yena o hutse ka yona ha re kgone ho Intshe. ha re kgone Intshe. Tongile thusa mpa o diretse. Phele tsolano. Are. Intshe nka oli yaka. Intshe lona. Intshe. Intshe. Totil. What's that? bazomsendela into zakhe But 1, 2, 3. Baba. Let's make. Nilibaga. Kubai. Oh, Dr. November. Oh, November. I'm doggish. Liatama. Weta. Keta? Quelle jampa? Quelle jampa, toi? Le bateau misaka. Le bateau le sebele se ka yetsa. Bohlale bae. Molokole. That's it. Bro, Romano matsoga. ke bone le fifi fela ntate Ditela molata le bakae? re babedi Molateng. Le molatila ke. Tsoga. Putante tsone. Bye bye. O bona o tsoga. batho ba babedi Wa batse. o mong ke tsebela thabang ke motho o ke ile ka ya ho yena se ke matakisa ka boponisa Ke ngaka. ne ke so ke uswa mosadi mona re ke ngaka E mong. e mong ke nkgono wa ka E thank you sina mkhona. Likatil. Kuba. 1, 2, 3. Bye bye. Steve, o bona o tsoga. Family. Baba kae? Ba ga. Ba ra. Ai monna. Tso. Ya tama. 1. A tlo kgona ho tsamaya. A tlo kgona. Ema he ka maoto ya selimela bana ba bang. A le tlo kgona ho tsamaya. Ha re tlo kgona. Le ba kae? Re babedi. Le bana ka bala basadi. Re basadi. Jwale le tla etsa nna manganga. Ha re no etsa wena wa.
ngwaneno o batla etsa mesebetsi e metle o batla ho ruka ngwaneno o batla ho designer ha re batle a ruke o batla ho design o batla ho ruka ona kena sekolo sa ntho tsa matsoho jwale hano o batla ho ruka re thibetswa re se ka reka le motjhini re kwetse ntho tsa hae le kwetse intshang ha se ka kgona ho etsa business ena batlang ho etsa le eng ya hae dingata ntho tsa hae tse re di kwetseng le amana jwang le re ba isa molokole molokole kapelinyana lona molokole letati kanye nawe Kosi yami kanye nawe ubone batho wa kae Kosi yami angiyambi ngehlayonke kanye nawe Kosi yami ukanyela nawe Kosi yami kanye nawe Kosi yami mani habita
jwetse fela ke a o leboha a go mo jwetse fela wa mo leboha please mo jwetse wa mo leboha gona modimo ya tshwanang le yena mo jwetse ona ha o le tsena na o ntse le modimo mo jwetse hle e ntse le morena e ntse le mopholosi wa tshepahala ke modimo ya teng ke modimo ya teng ya tla ba teng yo morena Jesu o teng for good ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Thank you moyo halalelang, thank you modimo wa rona ya phela, modimo wa ka lokileng re kokobetsa go seng hona ka lebitso la Jesu, modimo wa rona ya tletseng maatla moyo halalelang, modimo wa rona ya lokileng re kokobetsa tsatsing lena re tla wena modimo wa ka lokileng, re tla jwala ka bana ba hao ba o sitetsweng ba o sitelwang ka metsamao ya bona, ka dipolelo tsa bona, ka diketso tsa bona, ka mehopolo ya bona, ka mmele ya bona, modimo ka re o sitelwa ka tsela e tshosang, modimo ka lokileng re kokobetsa le letsatsi la ka shogolela, modimo ka tletseng maatla, modimo wa rona re file monyetla, ntate wa rona re kileng re file monyetla wa re la di betsa rona di ketsa ba kgobedu, modimo ka lokileng o itse o tla di hlatswa di soufatse, modimo ka lokileng o re file monyetla, modimo wa rona ya lokileng gore la re o sitetse re gotlele wena re ikokobetse o itse lentswe la gago ga re dumela dibe tsa rona mme re di confessa ka melomo ya rona, modimo ka lokileng o itse lentswe la gago o tla re tshwarela, re a dumela moyo halalelang, re a dumela morena Jesu, re a dumela moyo halalelang, re a ikokobetsa modimo ka lokileng re ba etsa dibe, modimo ka lokileng tsatsi la ka shokolena, modimo ka lokileng re a ikokobetsa ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ntate ka lokileng re a ikokobetsa modimo wa rona ya nang le matlotle, re a rapela ntate ka lokileng matsatsi ana a o leng thata a o le boima, modimo ka lokileng re thuse, modimo ka lokileng o tswela pele le wena leetong lena ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta, re thuse modimo ka lokileng re se ra tloa wena, re thuse modimo ka lokileng mefokolo ya rona se re tlosa wena, re thuse modimo wa rona ya lokileng dibe tsa rona di se tsa o tlosa wena ka lebitso la Jesu wa Nazareta, modimo ka lokileng re kopa o re tshwarele ka dintho tsohle tseo re di entseng, modimo ka lokileng tseo re di entseng re sa tsebe, modimo ka lokileng re entse dintho tse ngata tse di modimo ka lokileng e ka nna ba modimo wa rona ya lokileng re entse sebe, re entse dibe, re a kopa ka lebitso la Jesu wa Nazareta re a ikokobetsa re tshwarele modimo ka lokileng dinthong tsohle tseo re di entseng ka lebitso la Jesu wa Nazareta, papa re a rapela modimo ka tletseng maatla, re a o kopa ntate ka lokileng re thuse dinthong tsohle ka lebitso la Jesu wa Nazareta, modimo ka tletseng maatla, re a rapela moyo halalelang, re thuse o dula wena, re thuse o tshepa modimo ka lokileng ka dinako tsona tsena ka lebitso la Jesu wa Nazareta, re a leboha modimo wa rona ya lokileng, re a leboha ntate wa ka lokileng morena Jesu, re a leboha modimo wa rona ya lokileng, re a leboha papa wa ka lokileng, modimo ka re a leboha, ke leboha le ka batho bana ba ntseng ba tla ho wena ba sa kgathaleng, ke a tseba ba imetswe, ke a tseba modimo ka lokileng ba na le diphephetso tsa bona, empa modimo ka lokileng diphephetso tsa bona ha di ba tlose wena ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ke a rapela moya o halalelang, moya wa ntate modimo, ke a rapela ntate ka lokileng o itse bohle ba o tshepileng ba kete ba swaba ba tla tshwana le thaba ya Sion, ke a ba rapella modimo ka lokileng, ke rapela ditlhoko tsa bona, ke rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ke rapela ditlhoko tsa bona, ke rapela diphephetso tsa bona, di-challenges tseo ba fetang ho tsona, ke rapela maemo ao ba fetang bona, re thuse moya halalelang le letsatsi la ka shokolela ka lebitso la Jesu wa Nazareta, re tiise modimo ka lokileng, re tiise moya halalelang
re tiise morena Jesu, re tiise Modimo wa rona a lokileng, tiisa meya ya rona, tiisa metsamo ya rona, gore re seke ra kgathala jwale ka batho ba ba makgathetseng, re seke ra sutha wena jwale ka batho ba ba ile ba sutha. Ka lebitso la Jesu re seke ra tlohela ntšhafatsa meya ya rona, Modimo a ka lokileng, ntšhafatsa dikelello tsa rona, Modimo a ka lokileng, re a o kopa ka lebitso la Jesu, matlafatsa meya ya rona, Modimo a ka lokileng, ntate re a o kopa ka lebitso la Jesu, re thuse re tsamaye le wena, Modimo a ka lokileng, re a o kopa ka lebitso la Jesu. Thank you Jesus, Modimo a ka lokileng, re a o tlotlisa, re a o phamisa moya wa rona, Modimo a ka re thuse, re thuse Modimo a ka a o hloleng, a o hloleng, Modimo a ka a o hloleng, ha ona letho le o hlolang, Modimo a ka ya phelang. Lenyolo le bolella Elisabeta ha ho letho le lenyenyane kapa le leholo le ka hlolang ntate Modimo ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo wa rona ha o hloleng le letsatsi la kasheno lena ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo a ka lokileng ha Modimo ya hlolehang, o na le matla, o na le bokgoni, Modimo wa rona ya tshepahalang, ntate wa rona ya nang le matla ohle, dintho tsohle tseo re fetang ho tsona ha di o hlole, Modimo a ka lokileng, dintho tsohle tseo Satana di fasitseng ha di o hlole ka di lokolla, Modimo a ka lokileng, dintho tsohle tseo re di lwanang, Modimo a ka lokileng ha di o hlole ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo a ka ha o hloleng, o Modimo ya sa hloleheng, ha o hloleng, ha o hloleng, ha o hloleng, Modimo a ka ha o hloleng, 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 Modimo a ka ha o hloleng, dintho tse re iphumana re feta ka hara tsona ha di o hlole, Modimo a ka lokileng, ebile re a tseba Modimo a ka lokileng wena ha o rata boemo bo bong le bo bong bo re le ka ra bona o ka re fetisa ho bona, Modimo a ka lokileng e be ka ke toro, Modimo a ka lokileng o entse jwalo ka bana ba Israel ba ileng ba sotleha 430 years, Modimo a ka lokileng ba tibile bosiu bo le bong wa fetola maphelo a bona, Modimo a ka ya phelang. Re a kopa ntate, re a kopa morena Jesu, ntate wa ka lokileng re thuse ho tswela pele le wena, Modimo a ka lokileng re thuse, ntate wa ka lokileng re provide, Modimo a ka lokileng provide bana ba hao, Modimo a ka lokileng hlokomela bana ba hao, fepa bana ba hao, Modimo a ka lokileng o itse lentswe la hao, o Modimo ya tsebang di-desire tsa dipelo tsa rona le pele re o jwetsa tsona, Modimo a ka lokileng re rapella di-desire tsa dipelo tsa rona, haholo re rapella financial breakthrough, Modimo a ka lokileng rapella financial breakthrough, Modimo a ka lokileng maphelong a rona, rapella breakthrough dinthong tsohle ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta, rapella phunyeletso, Modimo a ka lokileng dinthong tsohle ka lebitso la Jesu. Moya halaleng re a o kopa, re a o kopa, re a o kopa. Tshwara motho a pele ka matsoho o rapeleleng, kwala mahlo rapele motho, tshwara ka matsoho a mabedi shebana ka ho yena, tshwara motho a pele le wena Facebookong, tshwara motho a pele ho fela ka matsoho a mabedi, le seke la qoqa please, rapela motho yona a ke re le qoqe ke tse rapela motho, rapela le bua mantswe a blessing hodima hae, bua phunyeletso, bua protection, bua success hodima bophelo ba hae, bua success
wa feta difefo ruri setswale sa Jesu hasi na petuho
molebele ka kgotso molebe ka kgotso fela peace ya hao. Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ifela mohawa uhlola kamehla Ifela mohawa uhlola Ifela mohawa uhlola kamehla Ifela mohawa uhlola kamehla Ifela mohawa utola 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 kamehla. Kuparetsweng re tsamayeng mare mantswe a ka a o letswang ka ona mantswe a ka kiana mantswe a ka kiana Ifela mohawa uhlola kamehla Ifela mohawa utola 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 kamehla
ne ke re ke tlo le fa message mmedi mpotse kofi ne ke re ke tlo le fa message wa 1 King chapter 17 verse 8 mo Bible buang ka mosadi wa Sarapeta le phofu le di hopola le hopola ke Elisha kapa ke Elia ke Elia ya ile Elia o fihla mosadi a setse ka phofu ya o qetela la hopola mosadi a ke re ke ka itsile mare e multiply wa ka baka la mang la Elia la hopola mara ke le face secret you know why Satan le lwantsha re le ske ba le ne hela ba bang ba lona le ske la ntsha boshumi le ske la nehela he knows the secret when only le phofu di sa fele ha mosadi ena the favor in isa yetso tsa mosadi ali utlile modimo was not una sa favor mosadi but modimo na favor una favor le mo prophet now modimo roke phofuli o le dikike tsa fela o fihlela pula ene ha mosadi ena why because modimo a tsaba re mosadi yona o tlo sebediswa ho hlokomela mo prophet mamele why Satan sa batle le nele ana la batho ba o Satane a ka utlwela ngone hele ho bona because that's about there is no favor di mo phela ba motho yo batho na le batho ba o ntate Satana sa batle ore ho nehelo di mabona because he knows re tse mohlala le understand hona le batho ba ratwang ke ntate modimo ka tsela tsosa ke phito tsona hona le batho ba ratwang ke ntate modimo I'm one of the people ba ntate modimo ba ratang ke tseba it's not a joke gore a o so latela dintho tse ntate Satana di etsang le dintho tse Satana na batla ho nkinya ka ratsona le tse Satana na batla ke fite ka ratsona o bona favor ya ntate modimo di mo phelo baka now Elia una ratwa ke ntate modimo to an extent hence ile ra fihla ha mosadi ena wa Sarapeta mosadi ena ntate modimo mosadi ena ha tlo hloka because mosadi ena ke tlo mo sebedisa o fepa mo profeta wa ka ke a pele ne ke tlo bua ka now Satan wa tseba hore ona le ntate mo is very 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 rich very successful very 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 rich I taupa fela ke sa mokopa a bolela brother wa hae di bike mo a bolela brother wa hae e mona bolela Dr. November a tle kwa ne re tloa ke mohla ne re tloa mona ka di bike be re pota kila ke a re le mane kila ke this guy o teng mo yana le di chelete very rich very successful o sa rona Dr. November o bue le mamang gore a mphe account ya hao
ke batla ho tlonela ho lona wena ha qeta ho tjho jwalo be ke mo romella ebile difoto tsa kerekeng le dintho tseo re di etsang di-project bekeng eo ke ya ha sa thole payment ke bua ka motho o payment tsa di sa sokoleng o kena mara mohlana re fela tlonela ya ba thole payment ya ba patala Scofield wa mpitsa maoba re kopana restauranteng eo hona le mthako mongwe wa Kimberley re baika kaofela so Scofield novi ke tlo rekela rata o gwarana rata o bua language o fepa Scofield tla ba re tlo fepa kapa nna ke be ke re tlo le fepa bile le tle ba aisane ba lona le tle ka bese ke tlo le fepa now Scofield re ha re qeta ho ja Scofield novi tlo go fe tšhelete ha mpa tšhelete o re hela hona le o mongwe wa Kimberley Lebsa o re halma Scofield le nna ne ke re tlo ne ntate moruti November tšhelete re baika le bona so o re yena wa Kimberley o bolella yena ya tsamayang le yena e seng Scofield o bolella emo o re mona ke itse wena ka November yena o re o itse ha o fa November tšhelete e gutla ka tsela ngwe tshosang a ba tsamaye kereke a re novi ke a itshetše yena wa Kimberley a re mataka ke na tšhelete ne ke batla go naya tšhelete because ne ke batla go nna le breakthrough ya tšhelete Scofield ya mpolela re mataka nna ko fa tšhelete ke a itse dilo tsa ka di a lokologa so there are people bao ntate once that is why willing is ho fana ka tšhelete bathong ba bang mara ho ba bangwe ba difficult because Satan wa tseba re yena o ka planta ho yena o tlo sheba Satan o yentse hare Satan na batla re mosadi eno a tshabe o neela ka phofu ka dijo o Elia ona batla tshabe le ho bula bazalana ona tshaba re o le ke o qetela le phofu ke o qetela but re le bo modimo ya thuse mosadi eno to overcome that fear bana ba ka tlong ke re jwetse ke kopa yena le understand le utlwa ha hona ntho e Satana sa e lwantsheng yena kopa le nkutlwe ha se mohlolo re be Satana o lwantsha ka di finance ha se mohlolo ha hona ntho e Satana sa especially anything yo batla go sebedisa to serve God ka yona ntho ngwe le ngwe yo e sebedisang hobane o batla go serve ntate modimo ka yona ntho ngwe le ngwe yo e sebedisa Satana wa e lwantsha ntho ngwe le engwe ba sana o lwantsha ntho ngwe o lwana bana ba ntate modimo re ba ska ba pholoso that is why today a challenge re bana ba ntate modimo pholoso ha o ile wa mohlola wa pholoswa ka nkane o tlo lwantsha o rusula falwe ke pholoso that is why re na le batho ba backslider le ena di tsempela o batla backslider ke makgetlo a ikoma mo shebe ntho e batla tsamaya ye mo shebe fela tla mmona ka o panya ke bua ntho e ke tseba ke mohawa wa ntate modimo re o ntsa dutse motheo ho modimo motheo lo dutse ka mohawa wa ntate modimo hantle le tshotse ba gala backslide la wele kwa na tshotse bona jona sentse mpha ba dimo sentse o bana bophelo ba tla o trapa re bo gutlele ntho ntse no tseba re di a nentse di sa sebetse go re bo utlwe re ka lo leka hape o tlo ka ro ka lo leka hape ra khone ka re hlehlo lena badimo ba mohlomong ha ke tse mohlomong bana ba sa nkutlwe hantle Satan o tla o trap so there is nothing yo Satan sa challenging nothing o tla o re hanela o pholoso a re pholositse o tlo re o re lata pholoso mo a re frustrate re be re qeteletse re se re feel hore ai mara pholoso ka ra se nnete o tlo re ka nnete ai ka backslide ya bobedi once o servant at modimo batho bohle ba na le di gift batho bohle ba sebeletsang sa mo ba sheba Satan ba lwantsha jwa
all of them ba lwantsha batho bohle ba nang le dipono kaofela sa tsona ba lwantsha that is why ba qeteletse le disangoma ba bohle Daina o brikile o brikile mona hore hantle ntlo jane baneng ha pholoswa Daina a le ho jana se pelaka ntho ena ka be ditse dikila na hlomo ka ba rutsi ka dikila na hloga tsaba ka dikalfuto ena rata le botaraka ha tlo a shara ka laboraro una na le diteki tsane hetseng ka tsona ba sa batle next ka diteki tseno Daina una ka mpatsa maka dikalfuta ka a shara ka dikalfuta tse dilde o ne ka tsona una sa batle next ka diteki tseno ke hlola ke boshebile maotwana ke a re tanki ka morana Jesu wa ka nka ba tsama ka a tsama ka a phesha no ka maoto so there is nothing that is why ke batlang we must understand this thing hore ke ntwa once re pholoso it's a challenge then kutlisa bosona once re pholoso and then our petila re se re ditse pholoso Satan o tla re frustrate o rutla ra batle next that is why rate ya batho ba backslide ba tloela ntate modimo e ngata ho feta ya batho ba tla mo ntate modimo ho feta ba rate ya batho ba backslide e ngata ho feta ya batho ba pholoswang batho ba backslide ka sehloma tsatsena e wese o tlo bona hore ya o qetela e wese o tlo bona re Satana ba tle kere kena gore ha e batle go tlo bona ka la bobedi batho ba dulang mona ba ja and you ask yourself guys botsande te makgetho ke makgetho maka re bua le batho ba tlo re tlo le rapella ha le sebetse tšhelete tsa lona di fasitse di fasitse tšhelete tsa batho ba ne di fasitse di business di fasitse ba bang ba putso maro ko jwetsa nnete o ke wa ba bona ka sonta ka laboraro o ke wa ba bona ka sonta next Satano sa itse ha batle ba tlo kopa mare e seng hore batle bophelo bona bo tlo change ale utla Satan o itse wa ba tumela re ba etsa so batle ba tlo kopa ba kope dijo ba fuwe dijo ke ba motivateile ke a tla ka dila bobedi mo ke ba motivate ke be ke ba amoedise morena Jesu ke ba leader ka pholoso ke be ke ba jwetsa hore tlo nka laboraro kapa ka sonta ke tlo rapela le lona le gale mare ka laboraro ba tla ka la bobedi ba teng le ka la bohlano ba tla ba tla ba tlo dula mona ba ja ha monate ba te seng hore ba tle kerekeng then you can see hore it's a problem hore batho ba tle o ntate modimo it's a serious problem so ke batla go qetela ka hore lona batho ba nehelang some of you ha le tsebe hore ba bang ba lona do you know that le sebe o bane ntse le thewela ko ba ntate modimo batla go sebedisa as a provider that is ntate modimo a etsa gore o thewele o sebetse so that o tlo kgona go ba le phofo yo kgona go ishera le mo profeta wa hao le oli yo tlo kgona but now ka mo madimabe ntho le tla le shapang e1 fela le tla shapwa ke ntho e1 ke letswalo la ne leo Satana na batla le sebedisa mosadi yana wa shunene wa sa rapeta ya o tshaba o nehela because o na le bonyane o na tshaba o fa Elia phofu dijo because are mosadi yana o re phofu le oli di setse di le nyane o na tshaba le skeptical o fana ka phofu ya o qetela le ka dijo but re le ba ntate modimo yeo ntate modimo a mo thusa hore a etse ntho. So please guys, some of you, the reason why the reason some of you little Papa Mbadona Kubani fela ntate modimo wa tseba hore o tshepetse hore a o sebedise to provide for profit. Do it make sense, Masala? Yes, sense. Now, yeah, tloela modumela o tshoswa ke Satan. Ke a le kopa ska la tshosa, ska la dumela o tshoa. Ska la dumela o tshoa. Ska stop on nela, ska stop on ntsha boshobe because of the phephetso tse ntse di etsala bophelong bao. The way rate ya tshotleho e holang ka teng le bohloki rate ya teng e hola every day. And about total surviving by one ke ba tshepang ntate modimo. Ba trustang ntate modimo bakeng sa maphelo a bona. Hona jwale mesebetsi ya entse fela batho ba bangata bohloki bontse boya bofela. But ka bo madimabe sheba ntate modimo operator jwang. Ntate modimo o trusta mosadi yane
a mo trustela ho provide mo profita ka nako ya tlala, because Bible re e ne le nako ya tlala ka nako eo, pula ne sale e ne le komello, but ka nako ya tlala ntate Modimo a fila hore mosadi yona ke tlo mo sebedisa ho provide mo profita wa ka, ha ke qetile mosadi yona ke multiply ye phofu ya ile oli a ska ba fellwa ka nako ya tlala. Modimo a re ke tlo etsa bonnete ba hore mosadi yona a ska ba fellwa ka nako ya tlala. So please, ke a le kopa, don't stop, don't allow Satan to frustrate out souls. Hona le batho ba nchaza mona la ha ke sa ba rerela bo arabe ke bo rakgwedi motho tla ba mfounela ntate Moruti ke tata o kenya tšhelete ke tata o nehela hona jwale ene ke leba Modimo ka batho ba, because ka bo madimabe ha le nehele ho nna fela wa tsa le nehela le bo mang, le nehela ho bona batho ba ba tlang mona ba tlo jang ba hlokang, because tšhelete le mphang yona ke sebedisa ho reka dijo for ba hloki. Number 2, bo nkgono ba ja ka dila ka Sontaha hoseng le a tseba re nehela ha le nehela ho nna hape le nthusa hore kaofela rona re nehele ho bo nkgono. Hona jwale re qadile project e ntjha ya hore ka Labobedi, Laboraro, Labohlano, Labobedi, Laboraro ho tloha Mantaha, Labobedi, Laboraro, Labone, Labohlano, 5 days hona le di afternoon class tsa bana ba lekeisheneng bana kaofela ba ya tla mona. You will be shocked bana ba the way ba tla ba le bangata ka teng. Every day tshwanela re ba fe dijo ho tloha Mantaha, Labobedi se re fa batho dijo bana ba ho tloha Mantaha, Labobedi, Laboraro, Labone, Labohlano for 5 days. Ka Mike Moruti ne ke re batho ba baholo because ba tseba bana ba tla every day, batho ba baholo ba se ba kena ba fetela kitchening le bona ba kopa dijo. That means re fa batho Monday up until Friday dijo. So when le nehela ho nna guys a le nehele ho nna fela but le nehela le hore re serve purpose ya ntate Modimo, because purpose ya ntate Moruti kore I mean ya ntate Modimo kore ba hloki ba fepwe ke rona bana ba ntate Modimo le ba senang letho. Do it make sense? So skala dumela Satana le lumeletse ka hore ebe jalo so tshaba o nehela because of una le di challenges. Mosadi wa shun wa Sarapeta Modimo mo trustile ho nehela o fepa mo profeta ka nako ya tlala. Qetile ke ya pele ya bobedi ene ke re ke tlo ruta ka ona wa tseba ke le bogamatolo ngwe latile ka tsatsi le leng ke di jotsitse a re Moruti Novi ska hlola o thauta batho because motho FM a re sana bareri ha re sana bareri ba lentswe re na le batho ba thautang fela ba buang dintho tse ngata mana a re ke a kopa ke o borere lentswe la ntate Modimo ha qetile hore o nke ditulo o di beye kerekeng o di eketse di dule di le jwalo o emele mohlang ntate Modimo a tlisang batho. Now here's the thing ke batla go kwala ka yona ya bobedi o bona ditulo ke tsena ke di beile mane di dutse mane ke di beile ka bomo di le ngata ke di beile. Now here is the thing ene ke tlo le ruta yona. Motho e mong le e mong ya pholositsweng ya tsamayang kereke ya sena mohlang a memang motho ke dauta pholosa motho yo o mo pholosa ke nnete Maria week ke phete once o pholositswe batho bo sena mohlang o invite motho ka rantlo ya ntate Modimo o tshwere mo pholosa ya week mpotse why. Number 1, morena Jesu bitsa barutwa ba hae o kgetha barutwa ba 12 ha qetile o ba roma ho Luka chapter 10 o roma barutwa ba hae ebile Luka chapter 10 verse number 17 o rome ba 72 if I'm not mistaken. Yes, 72. O rome ba 72 le hoja ba ile ba fokotsa ba di disciples tsa morena Jesu mara mpotse o etsa etseng ba 12 the way bana le influence ka teng. That is why le runa tsatsing re pholositswe ka baka la batho ba 12
ba neng ba na le influence. Amen. If you are a child of God, but on a mohlang o tlang le motho la iwane, when I bolela there's something wrong ka wena. Mpotsa taba e wrong ke eng? Gore wena you don't have an influence bathong ba o phelang le bona. Ha o kgone ho ba win, ha o kgone ho ba fa Jesu, ha o kgone ho ba invetela ka rantlo ya Ntate Modimo. And ka bo madimabe, Dafita o bua mantswana kapa ke Dafita, ana re kile ka thaba ha ke mengwa ka rantlo ya Jehova. Ke yona. Ha kile e reng kile ka thaba ke tsa ha ba re hona a re eng ka tlung ya Jehova. Dafita o re kile ka thaba ha ba re hona a re eng ka tlung ya Jehova. It means as a child of God, one of the things e reng kang hanyane ke di souls, ho wina di souls, ho tlisa batho ho Ntate Modimo. And ka bo madimabe, there is no church ha ona kereke e khudisang. Kereke go hodiswa ke batho ba e tsamayang. Kereke ho hodiswa ke batho ba e tsamayang. Jwang Tatepe bane ke teacher mo a sebetsang teng. Nka tsamaya ke ye sekolong sa Tatepe bane be fihla ke lo rera. Ke fihla ka hlaka di Bible dumela khotso ma teacher phamisa matso a mohela morana Jesu. I cannot do that. Maleshwana sebetsa Grootfontein. I cannot go to Grootfontein. Whoever ebong sebetsa kae le ba bang le sebetsa Pilinomi dipetlele le sebetsa university le sebetsa le di doctor le sebetsa le bo mang kaofela le na le di positions tse hodimo. But for you hore ebe ha ona motho ya utlang you kapa yo mo referelang ho monana Jesu yo mo invitelang kerekeng, something is not right. We Rabapolo's about weak, Barcelona. Very weak, we are weak. Weak. But what is painful, but bana bona, ba re phelang le bona bana. Ba re sa khonong ba influencer ba tlise morana Jesu, mar bona bana le matla hore etsisa dintho tsa bona. Bana le matla go ta hore etsisa dintho tsa bona. Bana le matla o etsisa dintho tsa bona. Familia o na le matla o etsisa dintho tsa bona but wena you can't win them. Ha o khone wina le a le mong. We are ka molao kereke ena e ka tlatswa ke batho ba na le influence hodima maphelo a batho ba mang. That because ka madimabe nna ke sa ya kerekeng pele ne ke ya radio fihle ke tshepisa batho tlohong e tlo ba sonda sa ntho itseng tlohong ke la boraro ke la bobedi wa ntho itseng a ke sa di etsa ntho tseo nna ke ya radio ke fihla ke rera lentswe la Ntate Modimo. But kereke ka boyona ke responsibility ya rona re le bana ba Ntate Modimo to bring the souls on Ntate Modimo ho tlisa memehe o morena Jesu le ha ka ba mong fela motho yo mo pakelang o mo pakela o mo tlise morena Jesu. As a child of God, ya pele ke influence e tshwantse re be le yona hodima batho. How about you? Le hlola le ke dinyatsi tsa lona. Dinyatsi? Bontate ba freyang. Ka freya jwa mare le sa kgone ho tlisa batho mo. Dinyatsi di a hlola. I remember my kereke ya tsho. Hai. Ba bang le bua haholo ka di taxi. Le bua haholo, thank you bro. Le bua but one soul
ene ba bang ba lona hore ebe o pholositse o na le motho ya o paketseng a ileng a o pakela fela o jwetsa ka boholo ba ntate Modimo ene ha o lo pakela batho ha o tloedise batho dintho tlohella jwala wa tswa Morena Jesu o tla o thusa o ka tlohela bofebe tlohela bofebe tseno tsona ha se responsibility ya lona ke responsibility ya omo ha o na le diphatlo tse ditshila o di kenya ka metsi ha se wena o tlosang ditshila ke omo e tlosang ditshila washine lona le ba tshosa ka le ba tloisa ntho tsa bona ha o ka e kerekeng o tlo tlohella jwala le botekatsi bona ba hao wena o na le motho o tlo tla o ntso mo batla mo tlodisa ntho a e ratang haka o tle kerekeng o tlo tlohela botawa bona moruta ka o tlo rapella o tlohelle botawa o tla o hlatsisa o na na motho tlo tla ka tlohla a o sentse mo jwetse hore o tlo tlohella jwala o tlo hlatsiswa ana motho ka tlang o na le motho a neng a ntene motho eno na e kwale pelo ya ka pholoso ntate Lempetse yare a ke mo lebale mthakong Lempetse o na ndutse mona ha kopana le na fela ngwana morena ngwana ntate Morena Jesu motle o batla mo amohele jwale ka morena le mo pholoso tlo bona bophelo ba botla change and go tla ntina because motho a re bophelo ba ka botla change nna ne ke le bitoro feta yena ke shebile le dieta tsena tsa ene ka re ke di morning shoes a di kalame di sena le serete a di kalame ke le bona seeta se fellwa ke serete e ka re ke morning shoes se felletse ke serete ha qetile ba itshetla tjena ke tropo a jwetsa nna hore no o kopa o kalama taxi yaka ka nako tse nna ke na le taxi yana na taxi ana koloi nna ke na le taxi tse pedi a njwetsa ka Morena Jesu o nang irritator to an extent ne ke tenea mara ne le bileng fela ke qoqala le cousin yaka mambe a nqoqela fela yo e caweni yethu jwa ka bona ntate Modimo etsang ntate Modimo o thusa batho ka tsela makatsang o fana ka bopaki moruti mema morutuni o na rapella batho etsang o fana ka bopaki ke yona fela ntho re etsang then motho a itlele le bofebai a itlele le botawa ba etle ka fela o tla fihla ditlwele jwale ka le tawa le ne di tsempela hao ke tswa fa o ibitsa e nngwe wa e bona ntho ne le period ya ben July of the horses le no mo sentsa ngo tse phuza mandla la o mo shebile mo wa bona ntho ena ntse na le phuza mandla nyana e ntse le teng mara o thuswe ke mang ke Morena Jesu so le rona re tlo ithusa re thusa ke Morena Jesu invite batho le ba invite le Morena Jesu please bazalwane ke a bobedi a o qetela invite batho le ba tlise ho Morena Jesu ba tlise ho ntate Modimo le a le mong fela Bible re le hodimo e ba thabo e tshosang ha mo etsa dibi a le mong a sokoloha lona ba freewang o jwetsa motho wa ke tla o dumela ha o ka ntshakela kerekeng lona ba na le dinyatsi jwetsa nyatsi ya hao o tla thola ditshebeletso tsa masepala ha o ka kerekeng Matlek tlo bona ha tla mo o tsento o na le mo ditlaineng yena ona motho ena tsama a batla motho o sieo diamond a batla o sie mo teng laineng motho a kono la tla na le marugo a mabedi kerekeng le ba ke one di scotch ba bitsa batho a thata motho a kono tla la boraro ka winter o bata a tla kerekeng a rata Morena Jesu because o swa tona itse ke tla o dumela ho ka tla a ba nyalwa o sieo mpa ya ile re fela tsotsi le la hlahisa mogwa qetile o nyalo mara o siana o ile a lahlela le ntho tse tsa teng haleluya shapela Morena Jesu matsong Modimo a blessa batho bohle ba ntrustela menelo ya bona ba nehela ke engwe ya dintho tse ke kgala hore ka tsatsi le leng ke fihle ho yona ke fihlelle stageng sa hore batho ba nehele ke sa ba kopa menelo kore you must give ntho ena e be ho wena ke engwe ya dintho tse ke kgalang ka pelo ka kaofela
ka pele ka kaofela o bona ntate Modimo a le thusa ntho ena ya o ntahela e se le ho wena o so e etsa o na le batho bona ba nqetang Modimo ba lata la ba tlatla kerekeng Modimo ba bua le bona ba teng and that is why some of you survivor mesebetsing ba bang ka bele khale le kuwe nka bele khale ka bele khale o panya le wena ka botlo jala bobedi mo le tlo dula ka pele le tlo ja mara Modimo ntsa o ntsa le sindisa yeno fela e ne tshwantse o bontsha re ka nnete tshwantse o trust Modimo ka e re ke le bomorana Jesu e re morana Jesu kopa o fa tšhelete tlo mo fa God bless you, Papa. Thank you. Look at you. Thank you. I'm beyond.